Hi friends, good morning. আপোনালোকৰ ভালনে? মোৰটো ভালেই। আজি লৈছোঁ ছোৱালীক মেডিচিন খুৱাবলৈ। ইয়াত সৰু ছোৱালীৰ মানে জ্বৰ, কাহ আৰু চৰ্দি হৈ আছিল। তাৰ কাৰণে মেডিচিন খুৱাবলৈ লৈছোঁ। চাই থাকক আপোনালোকে কেনেকৈ মেডিচিন খাবই নোখোজে। ইয়াক দিব লাগে এটা মেডিচিনৰ বটল, লাৰিব লাগে। এক ড্ৰপাৰেৰে খুৱাওঁ। চাই থাকিব আপোনালোকে, এই খাবই নোখোজে। খাইছে কিবাকে। খাবই নোখোজে। যুদ্ধ কৰি খুৱাব লাগে। এইটো মুখৰ ওচৰত লৈ এইটো মুখৰ ওচৰত দিলেহে তাই মুখখন মেলে, নহ'লে এবাৰ খালে আৰু দ্বিতীয়বাৰ খাবই নোখোজে। তাই ওলাল। এতিয়াও দিব লাগিব। দুইটা আছে না বা? এইটা আর এইটা? ওইটা হচ্ছে। এইটা খাবার চাই একটা। এইটা। এইটা। বোতলটা মা ঠাকুরটা বন্ধ করে দিলে না? হ্যাঁ। এটা ফরাই দেবা। এটা ফরা ফ্রাই দাও। প্যাকেটটা কোনটি আছে? পুরোটা। কোথায় আছে? বড় প্যাকেটটা। এইটা। এটা। এটা। কোনটি বড়া? এইটা। খাইছে ছানা, খাইছে। খাইছে। হয়েছে।
মেডিচিন খোৱা হ'ল। মেডিচিন খোৱা হৈ গ'ল, এনেকৈ খুৱাব লাগে। এইয়া মেডিচিন খাইছে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে কেনেকৈ খুৱাই সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ঔষধ? মই বাৰু এনেকৈ খুৱাওঁ, বেছিকৈ নাজানো, কিন্তু মই এনেকৈয়ে খুৱাওঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ খুৱাই জনাব। বাই বাই, আকৌ লগ পাম।